Jesus' mighty. Pibabasan ni Kristus om kapibasyan day Desu ay tabinay ko ngavi. Iswang tokono di do tadaw minggu kaapat do timpu kapagandadan taon si. Misano po do tadaw do bayno nga nuhuban do tanak di Mary itanak pusay laja do pibabasan. Mantad dito nini nokozo di supu tinaw ngavi do Juda, mantad di Mary isupu di siro tohuduk, pinotaunda do kinaingan o tinan montok di Kristus daw, idisay maza kinodo dizan daw, do tuhun, mikot momonu do pamagunan, miampay di spiritu daw do pibabasan.
Idngan di Tama, Om di Tanak, Om di Spiritu Tabitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datakaw, Om iko ginavan kiningan, Om iko pisan di Spiritu Tabitua, miyampay no Diesu sa biyabi. Tapi na iko ngabi, id minggu kaapat takaw no, day timpo do kapagandadan. Ikot no ay mananabos, ihozo do kaswangan do takaw. Painsadya takaw nangkul do manay mo do kaikatan, di mananabos do takaw. Nadikanaw no, mga kundodosok ngabi do takaw, kapopoton da na di do takaw, sandi do mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunso, day di kiningan tabakas, Om day Diesu oy tapinay ngabi. Do nakpamidoso zo kozo, id pamusavan ngabi ko, Om id bos ngabi ko. Idunu inayman ko, Om id nunu iaw ko na ngasan do mimang. Maza do hasa ko, maza do hasa ko. Maza do hasa ko tagaso kozo. Itinapogi do makinsian zo di Mary. I obitwa pointi hombus hahangay. Sa biyabi ditasap Om sang tingabi. Om Diesu tapinay ngabi. Do sumambayang montok dago. Day di Tuhan kiningan datako. Kikosenan na dadi datako i kiningan tabakas. Mamuhyong dadosong abi datakaw, magawit datakaw, dahil ko pasizon sa lajul. Amen. Tuhan ko siyanay no. Tuhan ko siyanay no. Kristus ko siyanay no. Kristus ko siyanay no. Tuhan ko siyanay no. Tuhan ko siyanay no. Kano sumambayang Patungwa muzu makinsian sikoy oy Tuhan, o grasya no dahil ginabong abidagay. Do isikoy dahil disay, i kinododizan tuhun di Kristus tanak no, do napoyhan, maza diabal do iso tasab, maza diti kinadaan, om salip, o vitnada dahil di kabontugan di kinatungagan di sido. Imamamasi mamolinta miyampay diyaw, idi kopisan di Spiritu Tabitua, kinoingan montok so hihinaid ay so kapupuson. Amen. Pambasan Manta de Profeta Micah. Mobos ituhan ditia, Iziaw oy Bethlehem Ephrata, itonini nakozo di suku tinaw ngabi di Juda, manta diaw ohodi imontok dogo, isanguhun imomolinta di Israel, tinimpunon nopo di Sidonga, manta di paguhui di tahay nakozo. Iho na pogi dotong kisadan di Tuhan Izyaho, gisomi di timpu do songyan zo sido i magkosusu do magkosusu. Dadi ino totodis itompinay nga bidaw gumuhii doy di tanak ngavi di Israel.
Mingkakat isido o manumad di panon kambing biri-biri daw, miampai di binakas di Tuhan, miampai di kuasa laja, dengan di kinoingan daw. Mamamasi iizyaho, do aiso ingkukuo, tumantad no do timpudino, ompo ompus, do palaladon idaw, o kuasa daw, do dipompod ngavi do tanah. Isido sondi io pibabasan. Ibos di Tuhan.
Pambasan, manta disuat dari Tuhun ngawi do Hebrew. Itino ibos di Kristus, diikot dari di pemogunan. Iziaw, iaw minimang, do kahubukan, toy tita, pinatonda, do tinan, montok dago. Aw konanangan do kahubukan tongohis ngawi, toy kahubukan ngawi, montok doso. Dadi pobos zono. Miaga no kozo do no suzo di hiningkuman do buk do. Oy kinaingan do iti zono. Mikot zo do mimozo do hizabno. Ondamono do mabos pahaid isido do. Aw kaminimang di nunu, inong kasuat di undang-undang. Kokomoy, do nunu ngawi, ipahubukan. Ino na po, nga ikahubukan ngawi. Ititak ngawi, ikahubukan ngawi. Tongohis, ikahubukan ngawi, montok, do doso. Aw kananangan, idi ngawi. Dadi, mabos isido do. Daiti zono, mikot zo, do mimozo, do hizabnu. Zazapon isido, ikalalahano kumoiso, do magohon, do di komoduvo. Hizab di tinopo, nga montok do takaw, do man bituaho, maza, di kahubukan, di tinandaw, iinsano, do pinahubuk di Jesus Kristus. Ibos di Tuhan. Tuhan miampai Yesu. Pembahasan mantadia bal tabasi tabitua sinuat delu. Minamanau i Mary minugad do sogi gisom sinidaw do sido kumina daid kakadazan to nini id pogun kanuhuan do Juda. Subono zasido daid hamin di Zakaria. Tobiono do sido i Elizabeth. Kongaw na po di Elizabeth i tatabi di Mary. Sihok no i tanak id pagaganakan do sido. Kapanuno di Espiritu tabitua i Elizabeth. Gizak no zasido do tapuod pabos no do. Iziaw no i tabitua no kozo do sa viabitondu abitua i tuva di no pagaganakan no. No kuana dito apatut do pantangon zo do katambuhuzan di tina di Tuhanku. Tukadampot na po do tahingo ko i tatabi no. Imang na sihok
non sikaw itanak id pagaganakan ko. O abitwa no zasido inatumbazan do inopo dandi nakadandi di Tuhan do dasido nga otuhok may. Iyabal tabasi di Tuhan. Paing kakataw po podamot do kapaikitan do diyan kaapat do timpo kapagandadan. Oy kiningan tamaza, maza di kuasa di Espiritu tabituano, napagantisan id pagaganakan di Mary, itanakno mamamasi dagay. Namasa sikoy sumuang di minggu kaapat do pinanaw kapagandadahan sa, patay mo si Canada di bosno do id ginavos sa, miyampay do ondos obuhat kozo, miyaga di Mary tinaza. Kinuan sa iti mazadi Kristus Tuhan sa. Tapi na ko ngabi, id minggu kaapat ko no, day timpo do kapagandadan. Pamingkuan no, kapasadiaan do ko, do manay mo, o mamalamay di kalamazan kadaw tabitwa. Iaw na ahid mantad bayno. Pangko na ikapasadian da toko. Ovi toko din pamusaban. Kapasadian da toko. Do timpo da kapagandadan diti. Maza no di Sancti John. Day papamahaban di sida da toko. Da papasadia. Do manaymo koy katan. Di mananabus da toko. Dadi 2 minggu. Obito ko di Sancti John, doid papaingatan di sido kumadato ko. Podto daw, sumambayang, paingkuwa to ko, doid papasadya, pabinakozo, id suang do ginavo dato ko. Dadi id minggu kaapat diti, nagi do minggu tau vino, doid papasadyaan, dato ko doid timpu do kapagandadan diti. O vito ko din pamusaban. Nagi renungan dato ko. Maza no di tina tabitwa. Maria. Itema dato ko tadaw bayno. Tanak di Mary. Tanak pusay. Laja do pibabasan. Dadi ipambasan da tadaw bayno. Magawit dato nagi papaing kavas ikahansanan dato ko. Paingkuwa ikaykatan di mananabus dato ko, imanak do kaposizon umada dato ko. Kano to ko na dado mampazat miyampay konsikan nagi id kalamazan dato ko di kilati kozo do id suang do kaposizon dato ko. Tadi tapos na ko ngabi, aw no ahid, labi kurang himapotadaw. Kay ko toko, tay ko mamalamay toko, itadaw do kinauhitan do. Kinohodiyon, tay ko kinasuban, di mo nanabus do toko. Tadi ipambasan tadaw bay no, may ganino bos kuditino. Papay do toko, paingkwa maza di Mary. Mogobit do abal tabasi. Kumada to ko, doid kapanabusan, tanak, desido sandi, pinatod da kiningan, kumaday pamagunan. O kita da to ko, maza no, di Mary sandi,
i mission di Jesus, i kapanampuanan di Jesus nga nakatimpun no, walaupun ao po isido do nohodi. Jadi ito pinay ko ngabi, id gospel teka abal tabasi di tino. Popondom da toko, i kinatambuhusan di Mary kuma di Elizabeth. Montok da toko tapinay ko ngabi, ano dati on lati itia kinapanambuhusan di Mary kuma di tapinay daw sa i Elizabeth. Ondom ko po, i pangalaman ko sandi tapinay ko ngabi. Iti na po nga di ontok taon do 2009. Ikakal po pain seminaryan i tapinay kutiso. Isido na po nga pastoral teko manampuan daid paroki do papar. Dadi insan ta daw kibado kapayhan di sido. Miyampay pipio o kinabangan di sido do tumambuhoy deho damin. Nga ontok dino na po nga kibado kantakan ko. Kibado program po miyaga ko zo do aw pain sedia. Teka aw ko sedia do munay mo tambuhoy. Dadi nga mo apyumanan ko o zanzo. Dadi kang po di tapinay ko aw padati do baino aw pain sedia kang ko daw nga i zapa ko na po nga ano ka disido aw ko nang kumimang do kibado tumambuhoy di Yesu sebab ina po tumambuhoy nga kiba nagi sister do pain tanod. Dadi hodong zo sudahlah nozan tetapi mega kiba bago do tumambuhoy au pain sedia montok dogo pain ko diga menay mo tambuhoy nong au pain sedia o ginavo o zan au dati kano da menempuan nga paikot na po isiho de damin mega pozo do terpaksa zo kakal po ahasu o ginabo nga kangko au mongwo. Jadi tawin na po di nga o gumo di salita o gumo i activity mega okon ko i narancang tetapi ikamazan da impromptu natagak i perasaan ko da hodong sikaw miyampay ogumo salita sharing dagay. Dadi tapinay ko ngabi montok di Yesu kiba dati dinabazan di Yesu kiba dati do tumambuhoy di Yesu tay ko sama ada narancang tay ko au narancang nga tumazan so ikan takan da babahin no susah to ko dati da tumambuhoy sebab no itia pandemic da babahin no tapi tapinay ko ngabi no kuatu kibado susuy ko montok di Yesu sebab itadaw bahin no abal tabasi ika dinabawas ko ditino kinapanambuhusan di Mary kuma di Elizabeth no kuwatu tuminambuhoy i Mary kuma di Elizabeth. Tadi non sikaw i Mary ino do papabagi sa sido ano ikaw sikan da sido kuma di Saint Elizabeth. Nung akita takaw, nung tanudan takaw, i Bible mantado
bab 1 isalita do kinapanambuhusan di Mary. Memang i Mary narancang da sido i kinatambuhusan daw kumadi Elizabeth. Pengko i Elizabeth da minanay mo di Mary. O nga toko id abal tabasi di tanabay no. Si ko i Elizabeth da minanay mo da tambuhoy teko kinapanambuhusan di Mary. Gisom no da suminihok i tanak id pagaganakan da sido. I tanak na po di Elizabeth na po nga i John i mamamodso. I papabal do koy katan do mananabos da toko i magivang do lahan do paposadia do lahan montok do kiningan. Dadi tapinay ko ngabi miyaga di Mary Elizabeth napano da spiritu tabitwa minanay mo isiho do nunu ihisap do kiningan montok diho walaupun au isiho do pain sadia katapi diho yes kadiho do suminimba ino do nung aiso di yes diho aiso dati do kapanamposisan kumanda toko tadi tapinay ko ngabi Isyesu iso kipada pengalaman sandi nokwa tu tumambuhoy toko teko ono dati hizab teko tujuan do tumambuhoy toko umatiso tiso tumasan so tantuno do kiba dati da pobogizon do toko kiba di sharing do toko teko suvay komantadi ho kiba dati di patakon do toko patahwodon toko kuma di tambuhuzon toko ino do papakita do toko do konsikan pengko i kiningan sandi do atahwod obing ginabo obinsianan ingka toko nagi tapinay ko ngabi dadi id minggu kaapat do timpu do kapagandaan diti i kapayhan do pengko mogawit ito ko id kahansanan do kay katan di mananabos do toko pengko toko do poposadya do ginaba do toko sandi do iso tampat do kahadian di Jesus id ginaba do toko nadi kanono tay mo toko i Jesus da it Eucharistia tabitwa diti itamay mo miyampay da toko mamohidang da kapasusan da toko manak da toko da kapanantudukan nagi ipapatunod da toko da it lahan da katapatan pabosyan dari kano tay mo toko i Jesus it Eucharistia tabitwa diti bingkak nga toko kanono tapinay ko ngabi invaguvay toko ikatumbasan da toko tumbasan so idiso kiningan itama tabakas manonodo do taban tana do sabyabi konunu wakito au wakito tumbasan so idiso Tuhan Jesus Kristus itanak tantayson nanak di kiningan nanak di tama tapaguhus sa biyabi umul kiningan mantad kiningan tanabaw mantad tanabaw kiningan tatapot mantad kiningan tatapot nanak okon ko tinodo sampim myonsi miyampay di tama
Maza disido o sabiabi donatodo. Montok dotoko tuhun ngabi o montok pemesusan dotoko. Seminandot esido mantad surga. O maza di spiritu tepitua. Nadadi tuhun dai di hahangai Mary. Om nadadi da tuhun. Montok sebab dotoko do nakapapak id salib do id sibo di Pontius Pilate noong doso isido do petason om nohobong om tuminungag bago ontok di tadaw kumotaho id katanudan miyampay di buk do tongabitwa meninsabat isido do id surga om pino ikaw do idi abananan di tama mikot may bago sido id kabontugan da mambisala di sangimpasi om nangapatay. Om pamalintan daw ay may kapupusan. Tumbasan so id espiritu tapitwa i Tuhan i mananak takpasan. I musu manta di tama om di tanak. I miyampay di tama om di tanak. Do sambaon om bantugon may. Inokobos maza di profeta ngabi. Tumbasan so id iso eklesia tabitwa. Katolik o apostolik. Ngakun so do iso kapodsuan. Montok di kepohyangan do dosong ngabi. Memanadandad so do di katungagan di nangapatay. Om di kaposison. Amen. Anono makinsian do kiningan do tuhukon na da disido ikandak daw day da toko sundung ima do amungkang toko do sumimbadi. Tumbazan toko do tuhukon disido i sambayang ngabi da toko. Sisimba na po da toko nga adadi no da ikandak no. Adadi no da ikandak no. Do singonuan na da do eklesia ikonsikan om kahansanan, ikatangaban om kontingan do ginavo, do tuhun ngavi do timpu diti, hobino kozo di sontop mosikin om kitaluo. Kanono sumambayang do di Tuhan. Adadi nada ikandak. Do agab nada isongingigit do kapalintan do manantag di balantay nakakagos di tuhun ngavi imamamasi id kahungguzan aiso do kahansanan kanono sumambayang do di Tuhan. Adadi nada ikandak no. Do ainwaguvan nada di kapadulianan kasakadungan dagay di daun Kristiyan isantob sa ingizon dahil uvang eklesia dagay inatangagakan nangatagakan do kahansanan mantadno do kaundasan dahil kaposizon diyoho. Kanono sumambayang dahil di Tuhan. Adadi nada ikandak no. Do hukon nada do kinaingan dahil dagay ihizab ngavi disido hobino kozo di na intutunan no dagay do duvo do ginavo dagay. Kanono sumambayang do di Tuhan. Adadi nada ikandak no. Do atbasan koy nada do natuhuk no do kinaingan idan di ngavi disido do kaginavan kabinsianan do somtob nangapatay. Kanono sumambayang do di Tuhan. Adadi nada ikandak no. Sumambayang toko montok diho isumakit niampay taluo COVID kapadam sisam do maza do sakaday do kutul ngavi nos ngavi paganakan kinovangan ngavi diho do ovid na da do id kavosian do dumuapus ititimpu do kasusan. Kanono sumambayang do di Tuhan.
Adadi nada ikandak. Kanono mikot, day di Santi Maria, tinada tokow. Makiano di sido, daw manampung do tokow. Kumay di tanak do sido, ituhan tokow, Jesus Christus. Miyampay, sumambayam. Ave Maria, napuno ka da grasya, miyampay diyaw ikinaingan. Obitua ko day tanga da sabya bitondo. Obitua ituba da tinanu i Jesus. Santi Maria, tinaka da kinaingan. Pokisya na isikoy, tutuhun ngavi, mamimidaw so. Do babay no, umuntok siyam, da kapatasan sa. Amen. Oy ama, anuay sikoy no do pinakasom kataman do mongwama di kandak no do painhansan sikoy di dandi nungabi. Do namot tagay do mimang buzu do kuma do meja no do paginavan do mongoy sasi di kapanuhukan di dandi di tanak no bo gizay sikoy no di spiritu daw do kahubukan sandi maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Azo ko na Tuhan kiningan da sabi api binangon, tumazan ako basyan no nakotoy mo si kayo lilaw tita kon sa diyaw. Tupaditan om kalajak dohongon nga bidatinaw tuhon, dumadima iti montok dagay lilaw ti do kaposison.
Azok na Tuhan kiningan da sabi pinangun, tumasa na kabosyano na katoy mo si koy dihing anggur takon sa diyaw. Tuvadigubas anggur kaladya dohongon nga vida tinaw tuhun, dumadimay iti ditinumon do kasundupanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngabi, nakahubukan ko ang biyaso ngabi, o to'y mo na da, dari kiningan, itama tabakas. Espiritu tabitwa oy Tuhan mambitwa na da di titap ngabi paimbihiu day altarino miagano po di minunuang sido miampay kuasa daw di pagaganakan di hahangay tabitwa Mary maza di Kristus Tuhan za. Ituhan miampay Diyosu poin sabato o ginabong ngabi Diyosu. Ano manak, do ka pa ng katahuadan ngabi dari Tuhan kiningan do tokow. Totoo tapot do katunod otuhid iti kalajasa kapamasisan sa. Tamoy mo idong bonopo do manak tiyaw do ka pa ng katahuadan ngabi. Oy Tuhan tama tabitwa kiningan tabakas ko so aiso kapupuson masa di Kristus Tuhan sa. Tu sabi abi ibos, maguhungabi do di profeta ngabi, nakapagahungungan disido. Iti na hahangay, huminangadon montok disido, miyampay kaginaban, poy ngahib do sabi abi to bos. I John Baptist, huminazo do kay katan disido. Pinapabal do katindapan disido, ontok na kaykot disido. Iti na po nga masa di do tak di sido do maso si koy do umundos do di mysterium do kinahodion daw. Moy do yung si koy di sido do pointamong id sambayang umundos koso id pasan daw. Omingkano do miyampay do tasab ngabi hugwan tasab ngabi. Miyampay ti kon lajang ngabi pamalintan ngabi. Miyampay sabi abi di magigison ngabi id surga. Kuasa ngabi da surga, humazo si koy di hozo kapasan daw kabontugan no, miyampay aiso kapupuson mga zo si koy. Oto tapot obitwa ka oy Tuhan, itabot da samya bikobitohan. Itinapoging, sa disana da obitwa ititak ngabi sumambayang sikoy. Masa da papasondot de espiritu no da ditingabi miaga bohobow umato. Moy do adadida itingabi da mentok dagay. Di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman patabuso isido
nasaga koso do suminuang dayt kondesan daw. Minagano isido do loti o minanak do kapanong katahuadan ngabi. Pinatak disido, pinatak di mo kikiiyang ngabi daw mos bos. Onuo iti sabyabiko ang pangakan na diti. Tu itino itinan ko, ipatakon may montok Diyoso. Idlahan megadi untuk napongo imakan min susadop. Nano disido isasaban om insan po dominanak do kapanong katahuadan ngabi. Pinatak disido ide di mo kikiiyang ngabi daw mos bos. Onuo iti sabyabiko om panginom naman taditi. Tuiti no isasaban di sa ako. Isa di batos kababago om ay so kapupuson ipatungon may montok Diyesu o montok tagumo. Montok di kapohyangan do so ngabi. May no iti do id kan daman dugo. I katapatan tahom lati do katumbasan. Itinapogi, domasus kay mamalamay di kandaman di kinapatason om kinatungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, ilaw ti dok pasuzon, o mi sasaban dok pamasusan. Manak dok punang katahuadan ngabi, do nigitan sa kay diyaw. Dok kapadan de dumangano o manampuan de diyaw. Ahudok ko so isikoy do sumambayang, domagi de ditinanom sa di Kristus, o timong skenadadet iso masa di spiritu tabitwa. Anda mo ay Tuhan Ecclesia no paintongkop id patatongkop di pamagunan. Amabita na sa sido di kapanuan na tahwad sa kaday. Songobian miyampay Francis Pope Dagay, Om John Bishop Dagay, Om Saviabi di Fada ngabi. Anda mo nagi itapinay ngabi Dagay. Inungokodop idi kahansanan ni katungagan om sabiabi inapatay id kosyanan no. Tay mo na isiho din nabaw de vos no. Kosyanan dagay sabiabi sumambayang sikoy. Amyampay di hahangay tabitwa Mary tinadikiningan. Sancti Joseph sabado sido. Amyampay di apostol tong bitwa. Om sabiabi isang tii nakapapon siko diawid po o ompus di umulan ngabi. Panus Canada di Kopasyan do dumadi do sampi tumungkos ngabi di kapasuson sa lajul. Mga so ang mambantog diyaw masa di tanakno Jesus Christus. Masa di sido, om yampay di sido, om idi sido, o ikiningan tama tabakas, idi kapisan di spiritu tapitwa. Sabi abi kabuntugan om kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid ay so kapupuson. Dadi pono di mamamasi om noog, masa na kapangyaan pa yung kiningan, katama si koy dumabos. Isa mo oy mandoin ana,
Maso sikoy ay Tuhan, sumampayang sikoy naman tanpo titikid talat, katahod no, damanak, napibabasan, itadaw nga vidagay, do maza di sa kanay no kasyanan no, paingabas kayo na dato moy mo, damantad doso, pampain tampasi, mantad sa biyabi kasusan, ginabo, damaso sikoy, poingandad, di kahansanan no bituhan, di kay katan, di mamamasisa, Jesus Christus. O Tuhan Jesus Kristus, iminubawas di apostol nga bino. Pibabasan timponan ko Diyesu, pibabasan ko takon ko Diyesu. Kada intong di dosong nga bidagay. Kada di katumbasan di eklesia no, patahwad no, damanak, dasido da pibabasan, pisan, katanudan niyampay hisab no. Imamamas siya mamolinta montok so hihinaid ay so kapupuson. Ipibabasan di Tuhan miyampay Diyesu tamoy mo. Ano magitatak di tanda do pibabasan. Intangay, domba di kiningan, intangay sido, mangido di dosong abi di pamugunan. Obito ano, sontop oho di makan minsusadop di domba. Oy Tuhan, masami padang patut semasuk kita. Itinanom sa ni Kristus, magabit at ako dahil kapasusan sa lanjul.
Kano sumambayang. Do nakatay mo na di tibatos do penebusan selajul sumambayang sikoy oy kiningan tabakas kozo do tui tadaw kalamasan do kapamasisan sa momok sumok kozo ingkano do musus Canada do hobi po do ohisab kozo do di kalamazan kosudong di misterium di kinododisan Tuhun di tanakno. Mazan di Kristus Tuhan sa. Amen. Kano pumikaw do makinongaw pipyo kapayhan. Pungutan ko tohu Domingo diti, no po nga montok do Tozibut do parish. Sambayang koyman katangaban, miyampay kapanakan do kapohyangan ngavi, toy ko general absolution. Sa sabab no do ogumupo o susumabayang, daaw po nakampasat do sambayang diti, kanjul ibago iti do iti it panambazangan Sancti Michael, doonto ko duvo nga padom duvo December, tadaw ko tohu diti dumonto, itumipun da jam ko tu tohu ngopot do dong sedop. Pagyonon o binay ngavi do mokiligistol do website paroke, montok do sambayang diti. Sijil kinamasukan ko sambutan kapogyatan. Isay no po iaw po nakanu do sijil kinamasukan ko sambutan kapogyatan. Obuli ko maganu diho dahil upis mission ontok timpu pakaladya. O tutup o upis mission do ontok ko duvong padam duvo December, tadaw ko tohu diti dumonto, ko piondot do kalamazan Christmas, montok do pakakaladya do upis mission. O kab o upis doonto ko duvong padam tohu December tadaw kaapat. Kopoligistahan kelas sekolah minggu gembira Sunday School montok tahun duvong ibu duvong padam duvo montok susumikul PMG IKK IKD. O kavagu o kopoligistahan do tadaw baino ko padam sizam December dodoyho idhintun PPC, itumimpun da jam ko sizam dong subab, gisom jam ko iso tahib dong daw. Misa sadop Christmas ko duvong padam 4 December, dodoyti panambazangan Sancti Michael, tumimpun da jam ko vahu tohong 4 minit do dong sadop. Misa na po datadaw tagazo da Christmas, doonto ko duvong padom himo December, dodoyti it panambazangan Sancti Michael, tumimpun da jam kavahu do dong subab, jam ko opod tohungopod do dong subab. Kiva do ko tohuzan mitihambus do YouTube sokom, do misa sodop Christmas ko duvong padom 4 December, misa tadaw Christmas ko duvong padom himo December, jam kavahu dong subab. Montok ko kolegistahan misa tadaw Christmas o kitotoko do website paroke. Montok ko poyhan sa biyavi. Nung nagonop no o kompos do panambazangan diti, ikiginumu do himo ngatus duvong tuhun. Aiso no di do walk-in registration do ontok dino. Itinopo nga sabab do mo city do tumanu di kotulan kalaja pinatantu toy ko SOP. Aw nagiukabon o hintun do PPC do ontok dino sa sabab no do maso umbosyan. Montok to binay ngavi iaw nakasampat do makiligistol o buliko tumanu do misa Christmas, maza kotohuzan mitihambus dahil YouTube sokom. Kasambutan painsakay kulita, kakal papanaon, itumimpun da jam kapadom duvo, gisom jam, kapadom duvo tohungopod minit tahip do ngadaw.
Montok kapayhan susubay o kitotoko do website paroki. Kano mingkakat do montok sambayang do sinodang. Mingkakat zo idumbangan no o espiritu tabitwa. Tumimong miso idngan no. Isiyaw no ikano manontudok dagay. Dadiso no o kinabot sa hamin no. Ya o sikoy dilahan i mositi ugadon sa. Tudukay sikoy do gumusa di. Omungkang sikoy momidoso. Kada sikoy pohogoso doon tingaw. Kada pohogoso kaboswanan. Magabit dagay doit lahan di aw katunod. Toy pihi sandi mangkahung do kay mansa. Itpisan dagay magyum sikoy diyaw. Moy kanu sikoy mamanaw. Son tanudan pakazan doit oposisyon sa lajul. Aw kansaw mantad lahan katapatan. Anu i atunod. Sabiabi iti pagyanuan sa diyaw. Imaso kumalaja id sabiabi tampat. Timpu idipisan di tama di tanak. Sohihinay aiso kapupuson. Amen. Ituhan miyampay Diyasu. O miyampay do sulubano. Tiduko ko no montok balakat. Ikiningan tabakas ko so tabinsyanan. Idi say do grasya do nakapapoison ko do katumbasan Diyosu idi kay katan kumoyso di tanak tantayson nanak daw amapiumon montok pay katan bago daw mambituan na da Diyosu maza di babang to sikit do timpu kapagandadan di Kristus mamano Diyosu miyampay balakat daw. Amen. Dumasok ko minangkos di pigusan do iti oposisyon babay no. Dizon ko na da disido do ogyot id katumbasan ondos id kahansanan apulokis id kaginavan manakaday. Amen. Moy da umondos babay no miyampay kapatakan sondi do id di kaikatan di mananabus id di tonsi. Abanadan ko na da miyampay di tingadan tos sima do posisyon sa lajul ontok mikot bago isido id kolajaan. Amen. May balakat ikiningan tabakas kozo itama omitanak di espiritu tabitwa sumundot na daday Diyosu tumimpon miyampay Diyosu sohihinaid. Amen. Buso na id pipabasan mga zo dituhan maza do kaposisyon Diyosu.